siko tubifurije mwafura mwe, ahubwo ijuru rito bavuga, ubwo ni ko tubasabira, aho Yesu azaba yimitswe. Nabona aje, reka tumusanganire, tumusanganize impundu n'amashyi. Yambaye neza urahita umumenya. Ndabona aje, reka tumusanganire, tumusanganize impundu n'amashyi. Ni mwiza rwose urahita umumenya, n'umugeni mwiza arankwiye n'ukuri. Uko mumubona yewe siko mubona, ndamukunda cyane yemwe twabaye umwe. La 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 la
Iyo Yesu ari muri jye we biba byiza ambera amahoro. Iyo Yesu ari muri jye we biba byiza ambera amahoro. Gira Yesu mu buzima bwawe azaguhindura mushya, mugira uwawe umwigumanire, azakubera amahoro. Mariya wari umusambanyi, yamugiriye uwo ntaramukiza, kuva ubwo yamubereye uwe kandi azamuha ubugingo bw'iteka. Gira Yesu mu buzima bwawe azaguhindura mushya, mugira uwawe umwigumanire, azakubera amahoro. Ubuzima Yesu atarimo, yewe nshuti yanjye ntacyo bumaze, kandi menya ko iherezo rya byose riri bugufi. Gira Yesu mu buzima bwawe azaguhindura mushya, mugira uwawe umwigumanire, azakubera amahoro. Gira Yesu mu buzima bwawe azaguhindura mushya,
mugira uwawe umwigumanire, azakubera amahoro, azakubera amahoro, azakubera gukiranuka. Kenshi umuntu ntiyita ku byakize, aheranwa n'ibyapfuye. Reba iwawe usuzume ko nta mpamvu yo gushima uwakuremye. Nushaka kuyishima uzabona impamvu. Nushaka kwivovota uzabona impamvu. Mwene muntu akihisha yarasebye, ategereje urupfu rw'iteka. Mbega ubuntu butangaje kongera kwitwa bana b'Imana. Nushaka kuyishima uzabona impamvu. Nushaka kwivovota uzabona impamvu. Nushaka kuyishima uzabona impamvu. Nushaka kwivovota uzabona impamvu. Ngaho shima Umwami yatuboneye, agakiza aracyariho, ibyiringiro, aracyariho, ibyiringiro, aracyariho, ibyiringiro, aracyariho.